Gustina. Jedna od fizičkih veličina kojom se opisuje supstancija je gustina. Oznaka za gustinu je Rho, a merna jedinica je kilogram kroz metar kubni ili gram kroz centimetar kubni. Ovdje imam tabelu i neke supstancije: voda, drvo, led, staklo. Ovdje je gustina izražena u kilogramima po metru kubnom, a ovdje u gramima po centimetru kubnom. Tako je za vodu to 1000 kg po metru kubnom ili 1 gram po centimetru kubnom. Za drvo 800 kg po metru kubnom, a za drvo isto tako, ali u gramima po centimetru kubnom je 0,8. Led je 900 kg po metru kubnom ili 0,9 grama po centimetru kubnom i staklo je 2500 kg po metru kubnom ili 2,5 grama po centimetru kubnom. Primećujete da je u gramima po centimetru kubnom za 1000 puta manja brojna vrednost. Ovu tabelu ne morate da učite napamet i ne morate da znate napamet gustine nekih supstancija. Jedina gustina koju morate znati to je gustina vode i ona iznosi 1000 kg po metru kubnom, odnosno 1 gram po centimetru kubnom. I to je jedina gustina koju morate znati napamet zbog rada zadataka. Gustinu izračunavamo kao odnos mase i zapremine tela. Rho je jednako m kroz v. Rho je gustina izražena u kilogramima po metru kubnom ili gramima po centimetru kubnom. M je masa u kilogramima ili gramima i v je zapremina u metrima kubnim ili centimetrima kubnim. Ponovimo obrasce za zapreminu. Za kocku zapreminu izračunavamo kao v jednako a puta a za kvadar zapremina je a puta b puta c. Iz ovog ovde obrasca, ako se traži v će biti jednako m kroz rho, a ako se traži m će biti jednako rho puta v. Merna jedinica za gustinu je kilogram po metru kubnom ili gram po centimetru kubnom. Moramo naučiti kako ćemo grame po centimetru kubnom da prebacujemo u grame po centimetru kubnom i obrnuto grame po centimetru kubnom u kilograme po metru kubnom. Ovdje ću napisati kilogram po metru kubnom, a ovdje gram po centimetru kubnom. I pri prebacivanju kilograma kroz metar kubnih u gram po centimetru kubnom delimo sa 1000, a kada prebacujemo gram kroz centimetar kubni u kilogram kroz metar kubni, onda množimo sa 1000. Pa će 1000 kg po metru kubnom biti jednako 1 gram po centimetru kubnom. A podsjetimo se, ovo je i gustina vode. Pogledajmo neke primere. Gustina zlata je 19.300 kg po metru kubnom, koliko je to u gramima po centimetru kubnom. Da bi kilograme po metru kubnom prebacili u grame po centimetru kubnom, moramo podeliti sa 1000, pa će 19.300 kg po metru kubnom biti jednako 19.300 podeljeno sa 1000 grama po centimetru kubnom, znači ovdje pišemo mernu jedinicu u koju prebacujemo. 19.300 podeljeno sa 1000 je 19,3 grama po centimetru kubnom. Gustina aluminijuma je 2,7 grama po centimetru kubnom, koliko je to u kilogramima po metru kubnom. Kada grame prebacujemo u kilograme po metru kubnom, množimo sa 1000, pa će 2,7 grama po centimetru kubnom biti jednako 2,7 puta 1000 kg po metru kubnom. 2,7 puta 1000 je 2700 kg po metru kubnom. Kolika je gustina tela mase 2 kg i zapremine 0,5 metara kubnih? U zadatku nam je data masa 2 kg i zapremina 0,5 metara kubnih.
Gustinu ćemo dobiti kao odnos mase i zapremine. Umesto mase pišem 2 kg, a umesto zapremine 0,5 metara kubnih. 2 podeljeno sa 0,5 je 4 i prepišem ovu mernu jedinicu. Pa će gustina ovog tela biti jednaka 4 kg po metru kubnom. Kolika je masa tela zapremine 0,002 metra kubna i gustine 2500 kg po metru kubnom. Data mi je zapremina 0,02 metra kubna i gustina 2500 kg po metru kubnom. Traži se masa, masa je jednaka ρ puta V, umesto ρ gustine pišem 2500 kg po metru kubnom, a umesto zapremine 0,002 metra kubna. 2500 puta 0,002 je 5, metar kubni i metar kubni se skrati i ostaje samo kilogram, pa je masa ovog tela 5 kg. Kolika je zapremina tela mase 50 kg i gustine 800 kg po metru kubnom? Data mi je masa 50 kg, gustina tela 800 kg po metru kubnom, zapreminu ću dobiti kao odnos mase i gustine, V jednako m kroz ρ. Umesto mase pišem 50 kg, a umesto gustine 800 kg po metru kubnom. 50 podeljeno sa 800 je 0,0625 metara kubnih. Kako sam dobio metre kubne? Pa kilogram i kilogram kad se skrati dobije se metar kubni, pa je zapremina ovog tela 0,0625 metara kubnih. Areometar je instrument za merenje gustine tečnosti. Ovdje imam sliku jednog aerometra i menzure. U menzuru sipamo neku tečnost čiju gustinu želimo da izmerimo. U posudu sa tom tečnosti ubacimo areometar i što više potone, gustina je manja. Ovdje očitavamo tako što vidimo do koje visine je potonuo areometar i ova vrednost koju očitamo ovdje predstavlja gustinu te tečnosti.